Kurumjari, adom na miyang tabi basi Times of Manipur tom tibigi The Morning Talk Raising the Voice ni. Ngasi impan na phung liba tongan na pausi singa kadi karamba pausi na maruya pausi uida bi habadu ekoi miyang mangda amutang thamjage punna khangminasi. Ngasi impan na phung liba pausi singi manung da Shanghai Express da Manipur da ILP chatnaragani Amit Shah haiba pausi na koi headline oire adua atopang magi component body singa CM na Narendra Modi lengak bu thagat khre taram no okre ngasi dagi total shutdown hen kansil lagani MSU hak khonggaw na bagi ngayok ta punna lepmin na si haiba pausing sina Shanghai Express ki han bala mai da phongba muru yo pausing oire pongna pham pause da na CA bill Lok Sabha da pass tawkhre Manipur da inner line permit chatnaragani Amit Shah haiba pausing banner headline oire adu makha ta ga pausing da state government ki makha da leibo office mahi loisang ngasi suti law thokre Center amasung state BJP government leibo makai Manipur manga da thabak tawroi biren haiba pausing ma khoi manung da yauri adu atopa pausing da Korkom na miwe bi hakki numit ki yai phapawjin piri ne shogi total shutdown hen kansil lagani MSU gi khongjang law thok lu thongmi phajin khre ahum phajin khre haiba paw yaure du man pek na Amit Shah gi wafam taram na okre review meeting pangthokani haiba pawsna pongna pham pawsegi akhoi frontline na phongba pawsing oire adu huelan paw chedana Union Home Minister na Lok Sabha da citizenship amendment bin puthokre Manipur da ILP chatnaragani Amit Shah opposition na akan mamong da yaning da phongdokre Manipur miyamgi mai pakpani biren Manipur gi lenga ki loisang ngasi suti law thokre ha pawsna khoi han ba pawsing ware adu makha tara pa pawsing da mioi ba khunai ge right khonggaw na ba singi mayok ta miyam na punna lemin na si ha ba ko kong gi wafam am su ko to phonge atopa madana mu MSU gi shutdown di hantok men pekidi matam gra handokre ha pawsna welan pawgi phongoi pawsing ware adu Cell Express da Manipur da ILP chatna ragni hairak pada Chief Minister na wayo phongdokre Manipur da inner line permit system hanjil lagani haina union government law thokre man peki review meeting kokre sangsil lamba khongjang handokre haiba pawsina han ba pawsing ware adu makhata ga pawsing da khunai gi mayok ta leiba singi mayok ta lepsi haiba pawmus yaure lambi shok ta thok ta protest tobiu haiba mus yauri adu ato paw amadana MSU gi assistant secretary yongna thomi ohum pha khre haiba pawsina khoi Action Express ki adu ba maru pawsing oire lamjing ba times ta Lok Sabha da citizenship amendment bin puthokre Manipur da inner line permit system chatna halagani Amit Shah haiba pawsima khoi headline ore adu makhata kwada BJP na center amadi state lengak paiba makai Manipur shokloi haibi khudam leire haiba Chief Minister NBN wafam ko tawi adu lengak ngasi suti law thokre haiba pawmus yauri atoba pawsing na total shutdown khongjang hokre harau tayamba phongdok liba simiyam gi mayok tani MSU haiba pawmus yaure adu atoba pawsing da sab sana khangjibana yasinabagi wahan thok leiroi haiba mus yaure adu Amit Shah gi wafam men peng taram na woi khongjang suspend tokre ngasi review pangthok lagani haiba pawmu yaure adu atopa madana miwebi khunai gi hakki khongong na basing gi mayok ta miyam puna lepmin na si korkom haiba paw musu yauri aduga sana leibak paw sedana mitop crore amaga lak humdra manga da kana ba pigi da ba CAB pass tokre haiba paw sna banner headline wore aduga makha ta paw sinda Manipur da ILP chatnaragani Amit Shah harau mothoi karana ka ba lenga suti law thokre haiba paw simasu yauri adu makha ta paw sinda men package thale pi khongjam kom thokre miweba khunai ha khonggaw na bagi mayok ta miyam lepmin na si korkom neso MSU gi totian shutdown hantok pa leitri ha pawsna sana lebak pawsi gi han pawsing oiri adu na harol thodang pawse dana total shutdown na kai pikre Union Home Minister na Parliament Manipur da ILP chana gi law thokre state sarkar na nuai ba phongtok tu na ngasi state holiday law thokre ha pawsna banner oire adu makha ta pawsing da miweba khunai gi ha khonggaw na ba singi mayok ta miyam puna lepmin na si ha ko kongi paw ama adu PM ama sung Home Minister na Minister Biswajita thajaba phongdokre thagar phongdokre paw mus yaure aduga CM na solid waste treatment plant jengsin khre paw san narol thodangi ahan bala mai da phong paw sing oiri adu iri bak paw chedna Manipur su inner line permit system na konsilagani ngasi lenga ki loisang punamak suti law thokre man paki khongjang matam khre gi handokre ha paw sing asna maru paw sing oire adu makha tarak pa miwe khunai hak khongaw no ba singi mayok ta miyam puna lepmin na si ha paw sna khoi iri bak paw sigi ahan bala mai da phong maru paw sing oire ngasi asigum laba imphal na phongli ba tongan ba pawse sing de yori bamru pawsing khara na bi damakta ekoi kai khumna jaraba ekoi napik pisu president oibada tana ekoi manpek kisu ko convener am oiriba kai khumna jaraba halimo ning thoksa lancha ekoi gi studio election no leibre tamo bus taram nok sori tawo ngasi imphal na phongli pawse sing asigi marakta ekoi ngarang parliament amoi Union Home Minister Amit Shah na ekoi CAB introduce tawkiwa amasung makha tarak pada Manipur da inner line permit system chatna lagani na law phokyo pawsing asina koi tongan ma headline sing pilei adu
यूनियन होम मिनिस्टर लौथोखिबा अमसुंग लेंगांग लौखिबा फिरेप अदुगी मायो अखोई मखा तारकपोइना अखोई मणिपुरसु मणिपुर सरकार की माइकैदि हराउ तयाम फोंदोकपा अदुगा चीफ मिनिस्टर बिरेनसु नुंगाइ फोंदोकु लोइना अखोई ngasi लेंगाकी मखादा लेब लोशन खुदिमक सुति लौथोखिबे पाउसिंगसिना अखोई तोंगान तोंगान हेडलाइन पिनरगसु मपुंग ओय पाउसिंग ओय ngarang bar sarkar gi maikei khoi lawrkhiba firep amsu union home minister na akhoi manipur da akhoi ILP chatna gani hana law firep sida kaimai yemba gi taw tasena akoina kanogi CAB gi matang da ILP da laktringa da haibtare CAB gi matang da leidiba akoina leidiba magi perspective haibtare magi akoina CAB haibsi karino haidan nainabagi wafam mama ani subada sangjiliba khongjang si kamaina sangjin bano kana kana na sangjin gi bano component kaya na sangjin bano haiba ma aduga hojik leidiba miam da chamam nariba nataga akogi social media da misquote tobasigi matang ama ai thengnaje regarding man pack ki decision ama mada aduna maduna ahan bada CAB haibase general akoina awang no poklam damgi miyamna aduga kanogi India pumbagi miyamna uri base ek masamak sigi magi asoiba lekuna sabatare asoiba mayam ama aduga masi tasenamak antithetical oiba constitution da taseng yadaba yaroidaba ana masigi lautholiba CAB pass to basina CAB gi laiba khongchat sigi aroiba natte masigi matungda legal test mayam lakhigani supreme court mayam soidan laani ana masi hekta chanaragani haiba wafam sidi masi ma khogi parliament ki oina pass tore haibani but aduga hojik rajya sabha da lakhigani then yengsi adigi rajya sabha da ke mamaithi phangagana joint parliamentary session ama korpa yai aduna matang matang laiba ko yengba tari hojik side hekta ya thokre nataga ekoi de si tore haibadudi ekoi ya yadri haiba CAB gi matang dadi ana masigi matang da magi yamna khwadgi hena mayamna yanadriba wafum si kaino haiba matam da number 1 da ekoi gi article 14 in sida ekoi maroina equality chamana religion gi lining gi lambi gi yumpham da nataga kari gumba amagi ekoi chamana laimina India manung sida laiba sida maroina lining gi lambi gi de yumpham da oida kanda ekoi kenena karigumba policy na karigumba ek amata madu semba yaroi haibane maduri ta sena challenge tawre aduna constitution da challenge tawra abanina masi soidana aruba wafam ama India gi oigigani adna tawriba ngarang Amit Shah na aduga parliament lawriba wafam se masi ta chema hekta miyam na yagadaba natte nataga India gi lairiba hojiki kai haitare state mayam na punjil laga semi be India sida yam tokai ba kanwa ma lakani sangjin gi ba movement sing ase akoina kamaina uge bo aduna sangjin gi ba movement sing sina kanna hairi badi masida persecution religious persecution hairi base hojik akoi gi sana laibak ta thambiri ba 1.95 1.75 haise adida 1.75 crore haibani helam basu yari maram di mar akoina detect tawdri bani na ana crore ani ge maya da lairiba akoi gi magi ka heba tare mitop sing ase asida privilege pi ga native people na kadogi pi roi dori ba no habisi akoi gi native ki loan da north east forum gi indigenous people gi forum gi loan da akoina haisi di basina why prioritize the illegal immigrants akoi gi native people gi chara heliba mayam billions ta lai ba mayam dai sa hana kok ta na kai dubi mitu um pusalak to no haibane this is number 1 number 2 da CAB masama na haiba persecution haiba pot se kana bu persecution tawe haiba se kana na proof tawdori ge okay aduna hojik phawdadi persecute tawre haiba gi chapchaba finding study 31,313 neba hadi 313 hai koina and 31,313 haiba tare 31313 se si kaktane detect tawri se ado matung da tawpadana proof si kana na tawdori ma se Pakistan dagi Bangladesh se tanthore ese Bangladesh ki it is a fact that Jatiya Sansad mitra mathoi kari hindu gi minister ani oiri ado Bangladesh ta leba population 1.9 crore ni it is huge population aduna madugi reality me adu urakanda awang no poklam dong gi oi kari haitare masi oina yathu uba taragadi it will be very much disastrous or kani both ecologically adu economy da su khwaidagi luri bana demography da aikoi se assimilate torkanda su magi group conditioning da option rakanda aikoi se soidra mangkini haibigi pakat pasine ba Ayo, maksudnya koi ngarang union home minister na magi parliament law thoki wa pham sing da koi north east miyam gi identity ka heloi adagi mai socio linguist nga kani masum cultural identity preserve tong na phona gan heba home minister gi wa pham se phongdoi magi wa pham se kya thajing ngai masi sumi tobira adi am phare adubo Assam Accord si sahi kya sure it was signed in 1985 1985 to sign to bani inari bo from di kaino
clause number 5 ta mitop sing ase khandokani aduga mitop sing ase delete tawgani electoral list gi aduga moi sing je deport tawgani moi halangini haibane ba now 1985 tena hoji phawda kaya no wasak si kaya rak thungre madu thungan na bo khona rak padani hoji makal kya dik tactic season kan moi se naturalize tawno khona is aduna yam lui bo wafam di kaino haiba matam da once Assam da settle to thokragadi Assam dagi na nearby state sing haiba tare Meghalaya Nagaland Arunachal Manipur na Mizoram da sangba sidi akoi da fencing to na border ama laitabani na ila ila na sang hiba yani haiba adudani nesona adum kuiraba matam dagi Northeast Students Organization laire adugi matung da civil societies me akoi gi Manipur da akoi Northeast Convention kaujara kana mamangi akoi gi haugiba tha khar sida akoi na kanna nepik ki movement se hogale amana CSO gi ni amana student gi ni hauji laidu wafam di kanago man ne so gi makha da main pack si laiba dona ibiba khanbi ba su yawi madudi lali main pack ti main pack ni aduga nepik ki makha da laiba constituent body ni hauji main pack matanda na warip loba yadri nepik ki oina collective oiba warip ama lakani Northeast ki oina aduna ngasai thambi ba ILP thambi ba akoi da lauthokpagi matang du da di madugi matang de akoi na thamjaningi di nepik ki part ma oiriba JCPI Nagaland gi representative oibi ba aduga nepik ki vice president Nagaland gi oibi ba Theza Therena ILP amasung registration of indigenous inhabitants of Nagaland laina mana masigi movement se handokpa yaroi hari ibisina so now adugi position dudi very clear way nepik kidi as well as main pack kidi maram di akoi hoji movement sidigi handokpadi yaroi aduga kanagumana misquote tobada newspaper da hando e dana haibase akoi hando e haijagide main pack na haibadi movement se ngasi akoi gi mioi kharagi madu lakpa yana ba akoi gi na komthok sei haibani maram di review banju toksun ba review kanasu yadabani na madu haibani na khanjai aduna maduna kasu movement sida chali bu khongchat chida kanasu madu da koina ka hetare handokpa nataga madu lepagi suspend to bugi wafum leite misquote to giba khara yawre na khali madu ragi ni tawri se adaw si matang si laksa kan da si je hoi makha ta ko pawsing su yawri ta mo su panbiri adaw si je MSU amusung MSU ki component body mo goi all Manipur union na su hoi tongan MSU na tongan phum da si je North East amusung Manipur yong hoi potential down to khongjung khngsili adaw hai bu khongjung tu gi se ra ku da khoi man pack ki wena ngasi meeting ama phom ama yam pum phom ama review meeting ama pangthok ne habsi only for keno hagi men pack official kakti gi oidori bra na miyam yawdori bra habsi samam na bam miyam da leina ri hoi asim da gi matang dam hoi masita se na akoi component body sing adugi haidi main pack gi or component body sing adugi madugi akoi yam sen ha kan da same bizel ni haji phagre em sugi thomi sing pharui kholui ha se loina mak chinna bani na madugi relaxation khara akoi na thamgibani aduga madune hector akoi gi miyam hopna public convention di natte nachatri haijari ba akoi na review haibani pochi kari no thangjilai ba khongthang se aduga implied tore CAB inner line permit la akadi CAB da chatnari ba convention oina inner line permit la agadi inner line permit ki makha da manung da leiba state sing adudi CAB chatnara roi exam tawroi habigi wafam amusu lairi banina madai du da magi legal point of view dagi expert sing legal expert sing ama makaulakanda masidagi akoi kadom da changjan ba ya haibani aduga CAB exam tawba nataba CAB scrap tawba haiba North East na hairiba wafam simadi haji phawba yadre banina neso na emsu na changjiliba khongthang se just larger section of the North East oiba Assam gi khwaidagi hena akoi na hainari ba Assam si da pul oidna mitop mayam se thamjan graga akoi mayam akoi di nungai de set ore habdi forever yaroi aduna madugi emsu gi oiba khongthang neso gi oiba khongthang si di yam na chumi masi handopam thokte tawbadu bu main pack di akoi na tasenamak step si se lakpa matam da Manipur gi specific concern da di main pack su la ibi step se kaino haidana naina hobu changi haibgi wafam duni thamjagi bas dawa to pawm lu khusra da hoi ngarang si khoi MSU na gi mai lo shing da khoi MSU gi khongjung hangul haldu oi haba philip to khoi media da khoi prinum sing loktuk media da law thokre tanja du ka da khoi Manipur police ka mun MSU gi thomi ahum phajil laga pukhi je mamanga su khoi Delhi da gi khoi union home minister unara lakhi men pe gi kamu khoi khara police na pick up to gi hai khara nakala ma to bu na te wari chana ma ko buni ko bre police mai ke sing ko bu legre ado ngasi phaw di phajan gi hena lodoi ra phajal lo he lodoi ma yam samam na bam poi ho bo da asi chigi lori bu khongthang sarkar gi lori bam sung police lori khongthang si ke lo ya maduni khoi na yam na ngakcha base chamana bu khongthang si Assam da chamana bu khongthang si Mizoram da se Tripura da ngarang angang ma moi gi su tariat fight Tripura da ko adu adum thado re laidi ba pochi kaino haba matam da Tripura gumba Manipur gumba dana
खरा हेना अखोगी कई हाइतारे अइना पंजरीबा असम से हम कल्ले बट असम द ngasi बाव द पुलिस की का हेन ब कनो से उदे हाजरीबा इवन नरेंद्र मोदी मसाम लाको द ब्लैक फ्लैग पारग लाओ एमएम से अदु बाव द तौदे अदुना हौजि लाइबा पोती अखोई सिदा करिगिनो असुयम साथिना होय फाबा नते दि हरकनी बट सर्टेन काइंड ऑफ अखोई द लेरिबा खोंगचत सिदा कमाइना तौसे हाइदना वारी सानबदी याय बट लेवल सिदी मदुगी रिप्रेसिव नत्रगा अखोई ngaktang अखोई फाजन पुजनबगी पोतुना रिजॉल्व तोबो ngamoi मदु हंदोप एक वारी सानगी हाइब लेदा सु am हाइबा एमसु की बॉडी दुगी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सिंग तोंगान तोंगान लेरी कोई सिंग दुदी कौबनते वारी साबनते इसम सम वाइस प्रेसिडेंट खरा ऑर्गेनाइजेशन खरा फाजन जिबसे मसी ngachai tapibado अखोई फ्लाइट lakminare kumtharakpada नत्रगा हाना चखे मी दो चा थमिना से हारगसु चा थमिना बसे रेस्टोरेंट अमदा नत्रगा कनोम द थमिना से हाइब नते फिजम शेटपा अखोइना यूनिफॉर्म शेटपा ऑफिसम द संगीबा से अचौबा मियाम की वखलदा चममनब पोकपा यामना लै अदुना अखोइना मसुमाइना हे खनबिरि बसि करिगिनो तौरिबा मिसिंग असे अखोइगी एज की चाही की लेवल दगिना एमसु की लेवल बावदा नत्रगा स्टूडेंट्स की लेवल बावदा अखोइ लोइना मु तौरिबने मसि रेंज उरकांदा अखोइ हेक्ता मूवमेंट सि पीपल्स मूवमेंट ने मयम चेंगना हाइबा तारगदी अर मियाम की ओबा मूवमेंट कैथेल की इमा सिंह अरुगा लोइना मुसे थोक्तना तौरिबा मूवमेंट सि सुमाइना पुलिस की कई हाइतारे एक्शन खरना हेक्टा मूवमेंट से किहनबा नत्र थिंगनी न खनबसे मसी वाफम सिदी मतम चुपगी ओइना हंदो हनिंगे अदु हौजी फावद एमसु मसुंग अखोई नेसुना चथरिबा अखोई टोटल शटडाउन की खोंगयंग सि तामो अखोई टॉम टीवी न हौजी एयुकी ओइना कोइना चला येंग मतम दनु मपुंग फाना मियाम सगपि बमी ताई अदु तोंगान तोंगान हिंसा के थोक सिंग थोपगी हौजी पाउ लेत्रि अखोई डिस्ट्रिक्ट कोरेस्पोंडेंट सिंग दगी लौबा पाउ दसु अदु अखोई इम्फाल सिटी जु तप चाना कुंताक लानसिबगी अखोई केप सि यानिंग दे हबसे अखोई पीपल सु उल्ली हबसे याम सेंग मेक सिंग दे अदु हौजी ओरिबा खोंथांग सिदा अखोई लेंगांग लौरिबा खोंथांग सि हाइबदी ngarang parliament अखोई अमित शाह ना अखोई केप से इंट्रोड्यूस तौर मतुंग पुथोखरगा मतुंग आईएलपी चदरी लाउथोक मिकुपता अखोई तोंगान तोंगान सेक्शन हाइब ताई बीजेपी की होइना साइटा चीफ मिनिस्टर की हाइंगांग लेबा मयूम कशामपाता लेबा चीफ मिनिस्टर की अखोई बीजेपी की ऑफिस वहांग लेबाई दरेबा भवान दगी अखोई एमपी भवान दगी मयूम जाव तोंगान एमएलए मिनिस्टर की मयूम सिंग मखोलो पॉपुलर सिंग मयाम थादना अदगी लदु इनदना मोय मसेना दोल थिंदना नुवाय फोंदोक मिकुप फोंदोखि मतमदा अखोई हाबदी कोई दिवाली की मतमदा दुर्गा पूजा की मतमदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना कोई इम्फाल वेस्ट की ईस्ट की थोला गांदा बमला थाबे रोय निन खोंबी सांगवाला ले खोला ले जोन में यारोय अथिंग थमगी बने अदु मखोइना सेमजरिबो आयन न मुंगांग मखोई लुसिंग मयाम न मयम दा राव माय फोंदोक पुदी कमा येंबु यागे मदुनी तसिनमा अखोइना हजिक बिल सी पास तौग्रे सीएबी से को अदुगी सोमना कंदा नॉर्थ ईस्ट से डिवाइड तौबा यानाबा याम नुंगाइ जदबदी नॉर्थ ईस्ट एज अ होल सफर तौबसिदा ओके अखोइ बुदी प्रोटेक्ट तौरे देन व्हाई नॉट द असमीज पीपल व्हाई नॉट द पीपल ऑफ असम हुंदोक पिरमी बेसे करिगिनो व्हाई नंबर 1 क्वेश्चन Is it tactical? Is it strategical? अखोइना लाइबा पोती अवांग नोपोक त डिवाइड तौबा अवांग नोपोक मियाम आइबसे कंपैक्ट होल अमनी अइना हाइजेबदो जियोपॉलिटिकल स्पेस अमा खंगे अखोइ मियाम पुन्ना लेमिनाबा अमना वाबदा अमना सोइदना अखोइ यावेबा अदुना लैरिबा अवांग नोपोक मियाम सिदा मचे ताननाबा सिलिबा थौदोकसे मसिगी मतांगदा अखोइ याम थुना नेपिक किसु सोइदना सेंट्रल एजुकेटिव काउंसिल अखोइ कौजरगनी कौरकांदा अखोइ कमाइ तौदना करी स्टेप लौबा याबगे हादो दैजगनी मरकसिदा बंबुला थाबा से ऑफिशियल गैजेट ओइना थोपा अखोइगी नोटिफिकेशन ओइना थोपा नत्रि अदुना लाइबा पोसे अखोइना उरकांदा सेलिब्रेट तौबा अमप तौबा याय होय ओके अनाउंस तौबरे हादना नुआबे फोंदोक पियु तबुदु सर्टेन लिमिटेशन सर्टेन मैच्योरिटी अइना सेलिब्रेट तौबसी मैच्योरिटी एमदि लेबम थोएबा अहल ओइरबा अइना लेकाय दुदा आइगी चानुपा परीक्षा पास तौरे एना बंबुला अम पारग रोकेट अम पार कोचिन चेन बदा मयाम ना माबु कैनो मोइना खनगनी अदुना दैट इज द राइट पॉइंट अदुना आइगी मैच्योरिटी अखोइना मियाम से अदुगा तसेंग मियाम की फीलिंग खनबीगे हाइबा तारगदी अखोइना हाइगिबा सीएबी से फुल्ली स्क्रैप तौदबनिना मियाम सिदा नुंगाइगदोरे नुंगाइरोदर खंगदे ngaraang maktada honorable cm na lauthopipadura ai samangna अखोइना रिएक्ट तौजगिबसे कैमता नत्ते अखोइदा याम तोइना हांगे एबा करी हांगके हाइबा मतमदा अखोइ से हंदु ओब्रा मूवमेंट से हजु इबिरी सिने हंदु ए दना हंदुकते अद हंदु ओब्रा हाइबगी मूवमेंट अमा मूवमेंट से हंदु ए ये गवर्नमेंट गा नेगोशिएट तौनरे यानग्रे अखोइ वाइद मैतेलो नम ल यानग्रे हाइसे अखोइ कनामता यानब लैत्रि
ngarang su leite hojik su leite government ta sibau tore haibadu akoi khange madrugi akoi na kamai tawdana amuk response ma akoi gi oibo position ma kamai na tawgadage haibagi nainabadi leigani aduga karigmo makalgi yana bamta leite masidai sida akoi bu misunderstood tawba akoi na tawri bu khongthang mayam changjadi ba akoi gi khongjang loi sing sida lana ubagi thabak amasu hek lei haiba amarom dana somdana bambula thagot pa chuti lauthokpa miyam dana samam naraga thamba this is the tactics adune ba aduna chatli ba akoi masingi kanna chongi ba akoi gi masen gi marakta amaga divided ganoma oida kanda house mo oida kanda people che thugai ba duni adama yam yam chection ba mathok tari na mai thamjagi tama mo rom am pa mo ko lokhu saram da koi ngasi akoi ngasi international human right day ga mai lena na akoi aina thingthaba la lup sing apun ba mo ori ba kul kong gi mai kai dagi su akoi mui ba khunai ha khongong no ba sing gi mai ok ta koi puna letmina she ba apil lam tawre ado hoji hoji leiba issue si ga su akoi khoi khunai se leiba sing si hak mat la ga na ni khoi bar lengang sa thar iba thoksin si su ado hoji malem pum di wan akoi international human right day thon pang thok na ri thama iba wa pham si ga akoi gi people se logu pdf si ga kai yeng be tasena mak yamna akoina nainagador ji human rights sai bise kwadi hena sathi human rights kai no haibam tamda akoi gi own survival da survival hingba haibase akoi leiba hingba haibase the challenge torok padune right to life akoi gi kai ta akoi gi punsi da no maina kaptana pack encounter to kaya ama hat kre adagi akoi gi chamjaraba micham kaya ama se akoi gi nupi kaya ama rape natuka molestation tawdana atrocities mayam tawre militarization tawrok pasina akoi da hojisu military mayam thajal laibani kaidogdu nu khangdabani laiba militarization gi pochina akoi karai phawbada akoi bu further out ki gadage haibase haiba ngamdri anytime maram the armed forces special powers act lady laibasigi marak sida hojik laiba sina akoi na nainari badi mayam confused to video dabadi inner line permit system haibase only tungda lakda mi changak pa thingbane now cab hairagadi manipur da laiba mitop sing ase masi moibu onto akanda manipur da mu lehengadra haibase yamna nakai sengna tholaktri baudi akoi harau ngai oidri maram di cab haibase khona lokthok piu haisi kaino bu akoi gi serau da saiton da jiri bam da torbung bangla da anywhere lady ba mitop mayam lady ba moi gi oiba mechanism ama kamai torga moibu akoi gi manipur da gi lokthok hangadage haibase cut off year na kari oidori manipur people bill da yauri ba emsu ems kong na inagri ba 1951 do oidori bra nrc la agana kaya nothing is confirm aduna ni aina haje do akoi nungai base nganmanli akoi karino haidina amutang di khandagi se adigi magi legal point mamam lakini kari de akoi exemption haire okay practically yeng matan what is exemption akoi exempt tawrani lp chatnaradi ade exemption nadi karino kamai lok thok tori toman ma chatna state mayam se leiri chatna state mayam changil ko mayam se leiri sapu leiri bani ado exemption tawni se why Nagaland is not happy why Mizoram is not happy why we are not happy still men pe naujbon wangam di sekadi kino maram di vegyam oiba politics of vocabulary and why se haibadadi yamna phajaba aduga magi manung hanjinna yeng kanadi kamai tok thabak to onthok kadori bano haibase hangkanadi yam luba haibatare aduna ekoi kitang tapthaba aduga human rights violate tawba sidi manipur is not new ichan sharmila na sahi 35 tawrambadu mai paktana chatkibani aduna haujisu ekoi gi thabak yam wali makhal kaya gi right ekoi tanba yari ekoi da lairi base human rights haibadi loan dagina mayek dagina loina makta ekoi se matlaga thambani ganang na handani brahma akoi flight pahaliu se nangna giba brahma se akoi changdi that is our right and human rights are militarization dung khakta-gi natabida aduga mari leina ba cases sindu natabida yam ludi bari human rights hai kanda akoi gi hingbada leibak abo ine hingbada state haibse nation haibani adna state amo ine hingbada India haiba nation mayam na state mayam na puliba union sida yaograba matungda akoi gi phangbam tokpa right mayam leigani na khalle aduna khudam oina harakanda isam sambada akoina mapan thokpada kai haitare Delhi tana chatragadi visa loba yadriba natro akoina kano anywhere mapan gi connection se phadi yam phajaba manba but direct connection ngamdriba koi hoji akoi close space am khakne ba and moina visa bu pirasu airport ai samak dana akoi nupim sa ma tawgibado airport sangwa foreign country chatlam dai da pung ma hen akoi detain tawra thami kai gino ha kan check tawjiri sir don't worry di haiba aduga the way how we moina akoi de treat to gi ma wong do adu di akoi ne am penjata ba haitare aduna akoi de alienate to wi port ne aduna in every space education da haurakanda economy da haurakanda education ki curriculum da akoi space kyam phange northeast ki history yaw Indian history da so we have to work a lot in every aspects of aduga in every discipline of kanosida akoi changjan bachangi governance ki da aduga laiba poti kaino haiba matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐꯇꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯋꯦꯌꯔ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯑꯁꯥꯃꯤꯁ ꯈꯥꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ Why not in Manipur? Manipur da hek hau Hindi ge English ka. Okay, sigumba yamna di khallu daba apik pa space ta apik da injal lai bhauji aduna mase akoi yamna section bam thoi akoi gi right tan bi dam ta akoi matam chupada handak taminari ba sumaina akoi changmin na gi si hawjik loidri movement se loidri aduna akoi changmin na ba mathau ta na thamjage miyeng tabi ba sing mikup amatangi kaina bi tanza do lobjage yam thun hanjarake miyeng tadun lebiu Your favorite satellite channel Times of Manipur Tom TV is now on Airtel Digital TV on channel number 646. Khurumjari Lamjingba Finance na makal khudimaki gari sing haibadi 2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipment sing ba loan pisari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani amadi adom gi achinba thubagi damak mayamna wabiragano makal khudimaki gari ke asu bandan lawzare Christmas ke oiba khadaba offer su pisari akupa marol gi damakta lengsinbira u Lamjingba Finance Nagamapa Rims Road opposite Nitainanda Temple natragana Lamjingba Finance Uripok Hawam Diwan Lekai akhoi gi phone number 6909959834 da contact tobiro miyeng tabi ba singbo amukana taram noksari taw makha tarak pasdi khoi ngarang Manipur gi Chief Minister N Biren khoi ban khoi smart city mu hen ba khoi lokhat ki khoi leingak na lokhat ba komthang amu ne khoi khoi gi imphal gi tongan pham sing gi khonggot la ba khoi amut akai sing gi khoi lamdeng gi khoi site khoi solid khoi treatment plan ama phuntu ba mamang thamak pune adu lamdeng gi mai kai du gi projam yam na khai ba plan du na khoi pham chana niyom sum tham da ba gi khoi moi madadi thorko manam sing du na khoi puja sing leibang ngam den se na ba kyamas thokre adu handak leingak na lokhat pa khongthang hen logjara ga di khoi ngarang si Chief Minister N Biren ma samung chala ga treatment plan ama sempat na ba gi khoi inspection tokre adu man phongdok ba da thu matam tha tor ki manung lo shen ba plan lai ri kholi hai masi mun ifan city ya mor ka si phog ga phungtok ba di khoi kharam khai safa ga dan khale lokhali de ba sakai khongthang si kama yeng ba tasena hojiki honorable CM na lokhot piribasida even ngarang makta akogi inner line permit or CAB gi matang da pursue to koi chatminaru koi chatminna basida koi no uja basi initiative ti yam phajana lobi akoi Delhi da leading aida akoi gi yamna active oiba kaino amadi akoi no uje aduga tawda bu ngara akoi na controversy oiba kitang report ama tawgi badudi masagi kitang ngan mali kholmani hajabani sigi solid waste ki matang ti chatpa do warang mani na khalle aduna lamdeng gi solid waste ki matang da lokhot piribasi ai khudamona yamna matam chaba aduga yamna phaba khongthang amani na logjara kanda tasena ai wafam ama thamjage solid waste ki aini yengjarapa tasema mafam ama lai Munich da Germany da high ba solid waste ki se world khwai phawani akogi magi AWM haibani aduna A sigi chapchaba ai maming du kaujare mogi lamdugi maming ni adugo waste management ni WM se ana AWM gi sina world om sina khwadigi hena effective oina solid waste management si masi tawe haidana admaina khanjai aduna aina khwadigi ngakhibase hojiki waste mayamna lamteng na react to biri base haribo waste management tawriba hojiki mafam che akoi Munich Olympic ki lairiba stadium sigi nakan khar chatlaga diko madad lai sike nobu ma chi aina changu matam na masigi manam masigi kano che tholakadra na khaluraga mafam si yawlo pau da karigumba akoi gi apumba na ta karigumba namthiba manam amta mafam akoi gi mafam dur udeba khudam ne karigino haiba matam da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯗ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯗ
Sikkim the collect over see Kangana fire brigade kiss mine Kolaga Kingaga every morning say Nasagi quite nobody organic to body cyclable adu kaido and a toxic over. Admire Togamoi Pazana Nomagi collect over. I quagi a number in the cities that was in a Pumdarakan collect over. This is another factor. How do you manipulate like I could think Nantana I the Tog Chakitagadi, Manamasin Punda, Salagadi, okay, a quite Mapom on the Pazana Tamakanda Madu, any. Akoina kanoda akogi fertilizer na bio fertilizer on ontok pata su yam laida ni de mi na pai su hangoi triba wadin pumdara kan lokhot pagi chana bi ma akogi habit ama laida waste management collection da mana collection laiba gari du ge mu ta hobo ta hobo city mo algi collection laiba gari tu na mu pum map mu kai tara mi chin khala kan por kan da it is too chana dre habitare aduna madusu lai aduga akoina ujabada Bhutan khudamoina yam nakpa na pa haijage Bhutan da akoina chatpa matam da Bhutan da di kamai to gebu waste management se amata yamna manung hanjan ba town macham da khoi si lei ahan biski se leiba matam da hai bi karim da taram de si degi kai degi ko ada aina dukan da sanga ge hange ba noi kamai to da manage to ge na amana manage to de akoi di yum na dung khungja bani yum na to jabni hai ba ai di people's consciousness ai hajina government ki pol ngak ta su ya roi miyam gi ba consciousness su change collective responsibility lo mi si nakraba tamul pura na amal leibani asam ga akoi gi kanuga Bhutan ga taina ba ku Bhairokund gi manaksida Bhairokund da khone sima number chachaba matamda hector town ji karim da leiram de ba town na te village ne karim da mot patalam de napi sangai sangame ada ai yin kana yam phajari si yum khuding gi thokpham si de ne tin macha mam yal ga chi ka ki loi hap sam tang chaw ba tin ni ko numit tu gi tu moi manage padana to we ba ado ai na kai gi no hangkanda masi to dragadi Masjid any taram base, Dukan Pamaju Dukan gi mamang the taram targeti, Dukan no fine tea. Mangon gi peshaw in low, Nangi mamang the Kadawe Amot Patahalinon. So I coina waste management hybrid government na waste management to get treat on the bagi, Madu Kamai to the na, I could recycle to one any town we put to the Natana. People's consciousness go village sing the lady, but Kunda lady, but I get Gilekai the lady, but I get city the lady, Mamshina, conscious of Changi. Nambul turen the loy namak thada ba then akoi de leise naga turen the loy thada ba habi suel level legre habi la kai kai hundo kadi hagada hallam na su ro ngang turen thada ro hai gi hena dim adagi amana aina ujabada se Shillong ko adagi aina ujabada Bhutan hariba north eastern ko Sikkim plastic sidi phajana sizinadre polythene phajana sizinadre serang ngaba ja chimo de sura roi adu kaino da khudamo ne se akoi gi kaino da Mizoram da aizol da nepip ki meeting to bada sa product ti na akoi saurue adu gadi kaino hai matam da sa ji product ya ka kap sunadre hai mi ya me akoi ko mi chani mu tung ne north ki se adu mi ya me hai kap product re mi ya me hai ko ma kap chi sunadre na Ajiki hotel sina, yam chawbo hotel ni. Alu gadi last kamai tau ni adu ya kana aina dispo leitra hai kanda Mizoram na yam lain khume ba. Akoi de dispo sin na de. Yem bi oba dispo sin na de aizol da. Aina paper cup ti hai man paper cup ti yam lapani. Then moreover today is Sunday. Ko. Admai na tau ya aduna khangbi ga tau di Mizoram da amma da tau ri pse. Phajana check tau ba. Ado number one quite gi luri bdi akoi miyam suyam na lui. Government na hojik akoi gi honorable CM na obedient na tau bi bse. Masi yam na phare. Thato the complete or any but we the people Putholok amot pa putholok to riba amot pa manage to the government akoi su yaubam jangi ba thaina luka ko man lai rami mayam khangbi ram ani luka kom da loin thadar kan da madu amu mention la kan da lesanum onjagi khalega mo pochei thai khada luka ko mu sai da mu tai luka ko gi culture su lai gitre aduna akoi na lai ba kanwa chi akoi gi conditioning si kamai to ke bu mapan de gi lakpa wakalon nataga punsi khuing ama akoi na han la jiramba traditional way of life de gi lokhat pa ya khuing ama ani si gi langdai si punchil lakhanda phajana mafam amadi thambam thoyena mai thamja tamo to amang lokhat sar da pa ma khoi CBI ni inquiry to da mai roi khuding ma ki paper yengbina ba su sumna khan wa fam khoi puthore si puthori ba maram je ke gi no ha da khoi 2016 da khoi MPSC na logi ba khoi da khoi ji chayet na ba kyam da khoi thabak lok thorok pa kor myam lai adu hai ba guardian sing hai ba du ma paikha tha ki ba mai pa kha ba thabak to ki ba sing du gi hoji punamuk ti awa ba tari marak tu da
ꯆꯨꯝꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CBI ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯃꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯂꯧ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ MPSCꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ 12ꯀꯤ 10ꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯝꯗꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯣꯃꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯏꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯆꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯄꯋꯥꯔꯗꯨ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ CBIꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ CBIꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯀꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯃꯥꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯔꯐꯦꯛꯠꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯟꯖꯔꯣꯏ practically ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ some of the ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ execution ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔో ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗꯕ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗ RN culture ꯉꯥꯛꯑꯣꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯕꯅꯤ ꯌꯣꯡꯅ ꯌꯨꯕꯤ ꯀꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯁꯨꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ whole man hagadra khare hena extensive oina khangba mi yamna perfect oiba any ma se ising dabu thadarasu nga phara thagal e do adumaina akoi anywhere thajin ma maton da forest nataga any akoi gi science and technology da environment adagi nat culture da anywhere thajin lu maton da fajna perfect to oina khangdraga na expert man gi tar kan da dil to bo ngamba it doesn't mean that mana knowledge lai but su mathok tai as well as mana mayam tu kamai to na manage to ni ha su mathok tai adu hoji su ma mi khan ba matam da mama mapa sing na thambiri bo pham che yam chum me hai badi madu khan dauri ba mi du na lalamaga anan ba angang khanjan biraga victim na chum na izagi ba angang sing adu da taina biri ba se masita sinamak lali aduna yaragati ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯔꯛꯏꯕ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯈꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯟꯕꯗꯨ ꯑꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯖꯣꯕꯁꯦ CBIꯅ ꯇꯧꯕꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ तसेनमक पेपर सिंग से लोइनमक लान गिब्रा खरे हेना याम सेना याम नुंगाइते हाइबदि अखोय पाजरे याम थेनजरे यामना लाइफ द फ्रस्ट्रेटेड ओइबो अबु सिदगी हेनो अदा हजि होइसे जन पीपल सिन यंगनै वफम सिदि अखोय असोय राखप याम याउरि बसि सेक्शन में वाटपनि न नन हाइबो पोट थमक त कांदा करप्शन चथरब्रा हाइबसि पीपल से खनबा हम हंगरि बो हंगम ओइ अदुमगना अखोय करप्शन सिजु तौबिदना याम चुमना अखोय अफो मिदुम खनजि हाइबदनि करप्शन सि तसेनमक अखोयगी वखलदा इसाना खंडना ऑस्ट्रेलिया गिरा अखोयगी प्रोफेसर हमना थमदा याम फजना थमकपम यावबनि अखोई WhatsApp ता Facebook ता खरा सोशल मीडिया दा थेंगनजबदा माइदु याम फै मागी मान हाइसे अदुना इंडिया की करप्शन नतुगा मणिपुर की करप्शन से कराइदगी हौरे एन एनालाइज तौबसे खुदम ओइना माना हाइबदि मसे लाइद पैसा कटपदगी हौबनेना माना हाइदिसे अखोगी वारीदा को अखोइन थेंगनजबदा याम नुंगाइबम थेंगनै निंथौना ही तोंगा चटपदा लोकताक ता ही फाजिंगिबदा तरेट सेंजा हुलगा ही थादो ए हाइबम हाइरियबो सो नाउ
ลายเบาตะเตะเสียนจ้าคุณแล้วก็ทัดเอ็นให้รอบนี้นะเชนล้วนยาบางทีพี่ผมจะหลาบดีอีมุ่งละปานบ่ให้พระเจ้ามาตัวชูเฮ้ยหลายท่านก็รู้ในแต่ไอ้นั่นว่าอันนั้นชูไม่ให้เลยกัดแบบนั้นไอ้นวลเซนส์มาดูบุคคลรู้ก็จ้าจะแบบไอ้คนเดินนุ่งไงให้ได้ก็สู้ลายได้ไปสักกันสันนิสิกดีโน่เวเดอร์มาลายสิไปใช้ยามปั๊มจัดละเลยเดินไปช้าแล้วก็จวนแล้วก็ลายได้โตได้โตดิเชมาซิมถึงไอ้ some of the คนที่ religious body institution ขนาดนั้นยามนุ่งไงบ้างถึงนั่นใจไก่นุ่งไงบ้างมาทำได้ไลฟ์เมมเบอร์โอเกบเปโตรเมมเบอร์โอเกดีลากอันนี้กัดปันดุกิมาทักตุนเปโตรเมมเบอร์นี่ลากอามันนำไลฟ์เมโซวัด religious อันดุกิมีอันดู spiritually มีอันดุกิ humanity ไอ้คนจะ dehumanize ตัวเราบ้านี่ไอ้คนจะงั้นสหายบิ๊กเป็น human rights ที่ violate ตัวเราปะสหาย70 years ไอ้คนจะ depressive แต่น้ำตาลก็ทำมักปะ then ไอ้คนมาเซลล์กี่ economic condition จะอ้างพังนวาร์ปนี่นะอารานบัตรตรงนี้งักปะ drug กี่นะดังไอ้คนกี่แค่เหตุการณ์ any unfair means that อะไรเอาผมไปเที่ยว อะไรบ้างผมไปเที่ยวปะมีหันงักปะมาสิกิแม่ยามสิกิมารักสิดาไอ้คนน่ะ dehumanize ตัวเรา society อามาดาไอ้คนตัวดิฉันนี่แมนเป็กกินนั่นตัวกันเนี่ยโซกินเนี่ยเอ็มซูแม่มันต้องจะรีบเสียเขาจิล้านลอยน้ำอุ่นรีบเสียเราชิลล์ก็ได้งานให้จับดูอันนั้นตัดเส้นมาไอ้เนี่ยตัดเส้นมาให้จะรีบดี dehumanize ตัวเราบ้ามีไว้บดงนะขณะ positive ไว้นะขั้นบางงามตัวเราไอ้คนจะดี religious की spirituality เสียมาทุ่งใจบ้าอันดูว่าอุดกระดับเจ็ดไว้เดนะไปชาคัดละกันเดลายจะหาเรานี่นะขละกันดี that is totally ไอ้คนมารีเลยนะเดรบ้าอันไปชากีการามบะลันกีการามบะเลยตัวมาพันดูไลนิ่งให้บ้าเนี่ยลายให้ไปสิอดุเนี่ยบ้าอดุน่ะมาดูดกินดูสูไอ้คนน่ะมาดูกี่หัวกันเดอไอ้คนกี่ social system เสลอยน้ำมันจะจุ่มทบปัจจัยโอ้จ้าสิ่งนั้น CBI กี่ตัวบุไอ้ตาร์กสู then ไอ้คนกี่มาดูไล่แบบ corruption ให้ไปสิไล่แบบสิมารู้เสการีโน่นุ่งไงก็ตัวรีบเสคนน่ะปัญจระบดาโอ้จ้ามูทัวบาฮาดูน่ะกันน่ะให้บ้ามาเลยไอ้คนเดียนุ่งไงแบบว่าฟอร์มามาน่ะให้เดลันชามณิปุรเสยุ่มชาบเดลอยนั่งเอาดูนั่นเลยใครกินน้ำมันยุ่มมาช่วยสานิงิเสว่างไปยุ่มสานิงิเสใครกินน้ไอ้คอยอันโดรดฟิล์มนัมบัดไม่ได้ยุ่มจ้ามากินมันดูคอยมีความเสียจังนี่ไอ้ใจชูร้อยยาวแล้วกันมวยน่ะหายมาชี้ยุ่มจ้าจะกินนมตกใจนี่หายขัดอันนี้เดียวลายยุ่มตรงนั้นตัวอีลายมาเรียลายได้ลายทงลายได้พุงกาลายได้บีลายได้ร้อยเลยกันด่าอดุกิไม่ย้ายตัวสังกันด่ายุ่มเสไอ้คอยน้ำมีไปยุ่มเสใช่ฮีคุณทราเฮเลยอีเสสินเดียวเขาจะพอไปยังว่า30 yearsไอ้คนเช็คสิแกเช็คตัวซีเมนต์ปีแบบกันสิแกเนาะguarantee เช่ hardly 100 years ก็อดุกิไอ้คนมังกีแบบมังสิแกเนาะไอ้คนกินเช่ narrow leg กิซาลิมาร์กิเป็นแม่ผมใจดิ้งแบบสิแกเนาะอันนั้นจำทบปกี้มาทำมาบัดไอ้คนนั้นอังมบันเนี่ยหายสุยุ่มจ้าเดี๋ยวลอยเลยมินารีนี่มากีมนุงกีโอ้ยบ้าวัคลายตาเร่ไอ้คนกีไม่ตีกีว่าให้ดีไม่ตีกี philosophy ดีนุ่งเดลัยบ้าวัคลสินะชนะไม่ฮีเขาอีมาปานเด in action เดทุลากันนะปักขังบ้าเขาอีอันนั้นงั้นสักกีมนุงเดลัยดีบ้าไอ้กีนุ่งกีวัคลดูพุ่งเรื่องดีมาดูได้คนน่ะอินักคุลนะบุคคลเด็ดนะมาปานกีโพตุอุรกะมีเช่จังก็มาทำได้มาเช่ he something อันนั้นขลันบ้าดมาดูดียามนะเทนบ้าวัคลนี่อันเขาจิไล่แบบ corruption กี่มาดูชูอามากี่มาดูชูอาได้ดันเลยกันนี่นะคัลเลยตามว่าเราเชื่อว่าสิ่งมันต้องรู้เชื่อเลยอามาตั้งเราเข้าใจแบบนี้ยังนุ่งนางมาปองนี่ให้ใจดาวให้ดำสิดรักกี่สัตว์พม่าอะไรฉันนั่นแหละมีตัวบงไม่ยอมเลยงารังตัวสุดอินพัลตุปเลนเพราะว่าเอเรียเดอassam rifle นะมีไว้เขาจะดีมีไว้มาเดี๋ยวลุปลักไม่เอาเมื่อกี้หลักใครเตะเห็นเมื่อกี้นิชากิปุลัมฟารีเลี้ยบเลยสุดฟารีเลี้ยบเลยสุดผู้ชายแล้วเขาอีกส่วนนักกันมาด่ากันด่ามันต้องมาซีสัวไม่เอา organization ไม่เอามันสุดนิชาทิ้งเนี่ยกันมาคนเราเลยมันนี่police กี่ไม่เคยดีต้องแบบเขา drugs บ้างแกมันกูพักแล้วก็ถอยไปแกมันจะเท่าไหร่เขาจิวันนี้แบบอินพันมวยแล้วไม่ใช่ drug หลุดสิเดี๋ยวเขาต้องกลับมาทิ้งมันงั้นแล้วไปใช้ช่างตั้งทำแบบแต่เซนมักไอ้คนน่ะเขาจะพาวเดอร์ไชน่าดรักกี้ problem เช่ยามพัฒนาฟรีไว้คดีกี่ไว้เนาะให้ว่าดมากี้เราคนละอีกแบบ legal action เช่คุณต้องมองเนี่ยเช่ใช้รักเช่พัฒนาปีบัมสังเกตไอ้คนเด็กอาชีพพาวเดอร์พากรีแบบสิ่งที่กระได้เดี๋ยวจะเคลียร์กับมาลูชังเรียไอ้คนมันจะขังดีคุณต้องมองเนี่ย exemplary ไว้นะพากีแบบมีดูเยี่ยงใช่ที่มังงากีเนี่ย life imprisonment ทำแม่ any kind of drug พิกเกอร์เจ้าเกอร์ involved ตัวมันทำได้ใช่เช่อคุมตะกี้นะนั่นตะกี้ใช่อามาตะกี้นะสิบอกทำแม่ให้บกี้จับทำกี่บกี้ใช่คุณงี้อดูพูดมันกี่ตัวเลยนะถ้าคุณงี้คนน่ะพังก็ดีเล็กเป็นอย่างขั้นเลยอดูนะพอกี่ที่สเตชันนะครับ politician มุกยอกปะเด็กไอ้คนอาร์มี่มีพาคีว่าต้องการว่าจะพาคีพาวิคือพาเคสลุยดูลุชันเดนเลยดีแต่เซน some of the cases ไอ้น่ะแต่เซนตาจะบด
police officer victim of yauri drug pharubagi माने ट्रांसफर एंड पोस्टिंग transfer thadokhiba adu tasenen mase case onum lai akoi phajana khangba case lai aduna drug phariba police officer sida phone ama lakpada thadokro haiba matamda mangonda nungai taba yamna kaita man to adubu aduradi hoji akoi brindana to bigiba magi achauba chain ama thugai gibado adumaina magumbi haiba tare akoi kano me amana police officer me amna takhaira agadi akoi soiduna ngamgani na khali tawbadabu akoi na hajari di ngasa hajabado logi miyeng da la ko matamda india gi law si di dealing tactics tawna anamba tawba haiba tare ada sum da bachin natabda akakna ba taseng amak exemplary oiba legal action ama lawra kanda nupa se smai yolambagi chadambagi si tawre haiba tare gadi khoi gi de ai thong su lupa kro kya gi sen pha ga su fine khra thire gi thadok khibagi se khoi gi ain da su khra hen akan ba serak ama pi han bagi ama leira ga di khoi drug sari bo sing na yoli basing imar ko aki boni sune legi ne taw yam noi jai ngasi times of manipur hoi tom tv gi the morning talk raising voice ta hoi ngasi tension break na achin ma yam kai thop ka da ngasi gi phan pung pau je sing maru basing khana bi da muta hoi tamu su tom tv mai kai di am kana thala sa phung dok se khurum jai miyeng ta bi basing ngasi gi onadi times of manipur tom tv gi the morning talk raising the voice mi ko pasida lo shinna ba musu mi am di kai na bi tan ja dok jeri mi pung khodi mu na pina bish